Reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza neza dukundwa n'Imana uri hose Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze ubane natwe umunsi ku wundi. Tugiye kugaruka rero kuri update zikomeye turi ku igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni byinshi bikomeje kuvugwa mu birindiro by'ingabo z'ama 23 hongeye kugabwa ibitero nk'uko bitangajwe na Oscar Barinda binyujije ku rubuga rwe rwa X. Atanze ubutumwa bukomeye ndetse avuga ko ngo ingabo z'ama 23 zigomba kwihorera ku basirikare bakomeye bakomeje kwicirwa mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Ni nyuma y'imirwano n'ubundi yongeye kumvikana aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabwe agahenge na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'uko abanyamurenge mu bihe bikomeye rero bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Ni intambwe ikomeye cyane bateye, biravugwa ko twirwaneho yaba yamanitse amaboko ikava mu mirwano. Ni nyuma y'uko abanyamurenge rero mu bihe bikomeye by'intambara Nyabirori yasabye aba bagabo rwose kumanika amaboko no kwemera icyaha bakemera guhagarika imirwano. Ni nyuma n'ubundi y'ibitero bikomeye kugenda byumvikana. Ni nyuma y'uko n'ubundi mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Mikenke twirwaneho n'ama 23 bahanganye n'ihuriro rya FARDC n'abarwanyi b'abafatanyabikorwa bakomeje kugenda bagaragara. Icyamakuru avuga ku ndege itagira umupilote yasutse impapuro ziha gasopo Uburundi, byose turagenda tubigarukaho mu buryo burambuye. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda sabone nyaboneka kugira ngo tubane ndetse ujye ukurikirana amakuru yacu wa mbere. Ni by'agaciro gakomeye kukugira, ni by'agaciro gakomeye kubana nawe. Nyemerera rero ntangirane n'iyi nkuru mbere yuko duha ikaze mugenzi wacu uri ku burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu gusoza turi bugaruke ku gitero kiyobowe na Omari cyasubije inyuma twirwaneho mu mirwano ikoze cyangwa se ikaze ku ndondo. Hano haragenda havugwa byinshi rero ku byatangajwe na General Sultan Makenga ku mugaragaro mu ruhame ndetse n'amagambo akomeye, ndetse byose nabyo tugiye kugenda tubigarukaho. Amakuru yizewe aturuka mu gace ka Mikenke kari muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC, aravuga ko hari kubera imirwano ikomeye yahuje impande zihanganye muri aka karere kamaze igihe kaberamo intambara ndetse n'umutekano muke. Iyo mirwano yahuje umutwe wa twirwaneho ufatanyije na ma 23 bahanganye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya DRC cyangwa se RDC FARDC zifatanyije n'imitwe irimo Wazalendo, FDLR, abacancuro n'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi, Imbonerakure zaturutse mu Burundi ndetse n'ingabo z'u Burundi n'iza Angola. Irumva ko n'abantu benshi bafashe ingabo za FARDC, bivugwa ko ziri mu bikorwa byo gufasha leta ya Kinshasa gukomeza kwisubiza ibice ingabo z'ama 23 zirimo. Amakuru aturuka aho imirwano yabereye avuga ko twirwaneho n'ama 23 bashoboye kwikura muri izo nyeshyamba zifasha leta ndetse na leta muri rusange. Aho rero igice cya Mikenke hafi ya cyose ingabo za leta zigifite, mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize ihuriro riri ku ruhande rwa leta Kinshasa ryari ryatangaje ko ryamaze kugenzura Mikenke yose, ariko aka kanya byaje kugaragara ko aribwo bayifashe mu buryo bwemewe. Gusa amakuru mashya agaragaza ko twirwaneho n'ama 23 basubiye inyuma FARDC n'abafatanyabikorwa rero, ndetse amakuru agaragaza ko bamaze kwishimira ari intsinzi ikomeye. Amwe akaba rero avuga ko ingabo za FARDC zongeye kwerekana imbaraga zidasanzwe na ambush ikomeye cyane bateze inyeshyamba z'umutwe wa 23. Abavuga ko rero birukanye ingabo za leta n'abambari bazo muri santere ya Mikenke ni abashaka gukomeza kubeshya. Ahafatwa rero nk'ahantu h'ingenzi mu micungire y'ibikorwa bya gisirikare n'itumanaho muri ako gace, bivugwa ko FARDC yamaze kuhafata kuva
ku munsi w'ejo washize imirwano yakomeje umunsi wose, aho impande zombi zarwanaga zishaka kugenzura santere n'ibirindiro by'ingenzi. Twirwaneho rero ifite agace gatoya cyane ko muri Mikenke nako gaherereye ku ruhande rwerekeza muri Karingi muri Minembwe, ahakunze kuba indiri y'imirwano kubera imiterere yaho y'imisozi ihanamye. Mu by'ukuri ni imisozi ihanamye, ibisasu rero ibisambu n'udusozi dutambitse tutuma habaho ubwirinzi bworoshye. Mu by'ukuri Mikenke ni agace gafite akamaro kanini mu rwego rwa gisirikare kuko kari ku masangano y'inzira zihuza Minembwe, Karingi n'utundi duce twa Mwenga. Igenzura rero Mikenke cyangwa se ugenzura Mikenke, aba babifatira nk'amahirwe yo kugenzura ibice byinshi byo mu misozi cyangwa se mu misozi yo mu cyo hagati mu misozi y'umurenge. Muri iyi mirwano kandi ku munsi w'ejo amakuru ava mu nzego zitandukanye aremeza ko hapfuyemo umusirikare mukuru wa FARDC wari ushinzwe ibikorwa bya operasiyo muri Mikenke na Minembwe, Colonel Tipi Nganjobe Urikwa wari uzwi ku izina rya 00. Ariko ibyo ntibyatumye FARDC icika intege, yakomeje guhatana kugeza ubwo nayo yivuganye abasirikare hafi 400 ku ruhande rw'umutwe wa M23. Gusa M23 nta kiratangaza ko abasirikare bamaze gupfa, ndetse twagerageje kwakura mugenzi wacu ntibyadukundira nk'uko bisanzwe, ariko mu nkuru zacu zikurikira ndabarikira kumukurikirana gatanu ku kandi. Impamvu mbasaba gukanda sabone mushare nyinshi cyane, ni by'agaciro gakomeye. Urupfu rwe rero rufatwa nk'igihombo gikomeye ku ruhande rwa FARDC kuko yari umwe mu basirikare bakuru bashinzwe kuyobora no guhuza ibikorwa by'ingabo za leta n'imitwe bafatanyaga muri ako karere. Urupfu rw'uyu musirikare rero rukomeje kongera umwuka mubi mu mirwano, aho impande zombi zisa n'iziyemeje gukomeza kurwanira kugeza ku munota wa nyuma mpaka uduce twose M23 ifite bayitwambuye. Akarere ka Mikenke na Minembwe rero kamaze imyaka myinshi karangwamo intambara zishingiye ku bibazo by'umutekano, politiki n'amoko. Kuva mu myaka yo hambere nyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri ya Kongo, aka gace kabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro harimo FDLR, Mayimayi zitandukanye n'indi mitwe yitwaje intwaro cyangwa se yagiye ivuka mu bihe bitandukanye. Twirwaneho rero nayo iharanira kurinda abaturage bo mu misozi y'umurenge, mu gihe leta ya Kinshasa ivuga ko umutwe witwaje intwaro utemewe ugomba kurwanwa mpaka usenyutse. Kuba M23 nayo ivugwa mu mirwano iri kubera muri aka karere byongera uburemere bw'iyi ntambara, cyane ko uyu mutwe usanzwe uhanganye na FARDC mu bindi bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu rero imirwano iracyakomeje kandi ntiharamenyekana neza umubare w'abasirikare n'abasivile baba bahitanwe n'iyo mirwano. Gusa biragaragara ko Mikenke yongeye kuba igicumbi cy'intambara ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano wa Minembwe no ku makimbirane ndetse n'imibanire y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Abakurikirana iby'umutekano mu burasirazuba bwa RDC bemeza ko mu gihe hatabayeho ibiganiro bya politiki bihamye, aka karere gashobora gukomeza kuba indiri y'imirwano idashira ikomeje guteza ibibazo bikomeye ku baturage bahatuye. Mu by'ukuri nyemera tuguruke no muri ibindi bice bitandukanye. Mu bindi bice bitandukanye rero bya Mikenke naho harumvikana imirwano ikomeye kandi imirwano ikomeje gusakiranya impande zombi. Ni nyuma y'uko abanyamurenge bo batangaza ko bari mu bihe bitoroshye bakomeje guhunga. Ni nyuma rero y'ibyatangajwe ndetse n'amakuru yagiye hanze agaragaza ko General Sultan Makenga yongeye gutanga ubutumwa bukomeye kandi agaragaza ko ngo rwose yiteguye guhangana kugeza ku munota wa nyuma. Avuga ko azahorera
mugenzi wabo warashwe n'ingabo za FARDC, naho FARDC nayo ikavuga ko itazemerera aho ari wese gukomeza kuba yagaragaza ko FARDC ifite imbaraga nke. Biravugwa ko rero uyu General Sultan Makenga yatanze ubutumwa bukomeye, ndagira ngo by'umwihariko nabwo tubibaciremo kugira ngo hatagira wenda icyo twabasigira inyuma. Umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe witwaje intwaro FCM23 cyangwa se ARC, General Sultan Makenga yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'iminsi itari mike havugwa ibihuha bitandukanye ku buzima bwe, birimo ibyavugwaga ko yaba yarakomerekejwe bikomeye cyangwa yarapfuye, nk'uko amakuru twagendaga tubagezaho tuvuga ko uyu General Sultan Makenga yaba yamaze kuraswa, byose byagiye hanze. Ndetse ndaje mbabwire uburyo bivugwa ko ngo ingabo za leta zongeye kugaragaza igitero gikomeye ndetse cyaje kwisubiza ibice bitandukanye byo mu bice bitandukanye bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibyavugwaga ku rupfu rwe rw'uyu General Sultan Makenga, ndetse benshi bavuga ko ashobora kuba yararashwe ku wa mbere tariki ya kabiri z'ukwa gatatu 2026, ndetse na tariki ya 4 umunsi w'ejo nibwo Makenga yagaragaye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo giherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yari yitabiriye umuhango wo gusoza amahugurwa y'abasirikare bashya 1518 binjiye mu mutwe udasanzwe FCM23. Aya mahugurwa rero yashojwe mu gihe umutwe wa FCM23 ukomeje kwagura ibirindiro byawo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho amaze igihe uhanganye n'ingabo za leta ya Kinshasa mu mirwano imaze imyaka isaga 2, yongeye kubura rero imbaraga kuva mu mpera za 2021. Mu ijambo General Sultan Makenga yashimangiye ko abo basirikare bashya kuva uwo munsi babaye abasirikare ba ARC byuzuye, aboneraho kubibutsa inshingano zo kwihutira kujya gufasha bagenzi babo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Guhera uyu munsi tariki ya 5 muri abasirikare ba RC mwarangije amahugurwa yanyu, ubu mushobora kwambara ingofero zanyu mukerekeza ku rugamba. Iryo ni itangazo 23 imaze gusohora muri iki gitondo, rigaragaza ko urugamba noneho rugiye kubura mu buryo bugaragara. Mu butumwa bwe Makenga yanagarutse cyangwa se yagarutse ku bikomeje kuvugwa ku bitero bya drone, avuga ko bikomeje kugambwa cyangwa se kwigambwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu duce dutuwe n'abaturage benshi. Yagaragaje ko ibyo bitero bitwara ubuzima bw'abasirikare n'abasivile, bikongera umwuka mubi w'umutekano w'akarere. Ndetse General Sultan Makenga yemeye ko nawe yarashwe ku kaguru, gusa atakomeretse bikomeye, gusa yemeza urupfu rwa Lieutenant Colonel Buringoma, avuga ko rwose yapfuye amureba, ndetse nawe habaye aho Imana nawe aba yarahasize ubuzima. Ibi bije bikurikira igitero cya drone cyagabwe ku wa 24 z'ukwa kabiri 2026 mu gace ka Rubaya, agace gafite akamaro kanini mu bukungu bitewe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Muri icyo gitero hapfiriyemo abasirikare ba FCM23 barimo Lieutenant Colonel Buringoma wari umuvugizi w'igisirikare cy'uyu mutwe. Nyuma y'icyo gitero nibwo hakwirakwijwe amakuru atemejwe yavugaga ko na Makenga yaba yararashiwe cyangwa se yararashwe cyangwa arakomereka bikomeye. Kugaragara kwe i Rumangabo byabaye nk'igisubizo gifatika kuri ibyo bihuha byavugwaga. General Sultan Makenga rero ni umwe mu bayobozi bakomeye b'umutwe wa FCM23 kuva washingwa bwa mbere muri 2012. Icyo gihe M23 yigaruriye umujyi wa Goma mu mpera za 2012 mbere yo gusubira inyuma mu
kwezi kwa 12 k'uwo mwaka nyuma y'igitutu mpuzamahanga n'ibiganiro byabereye i Kampala muri Uganda. Nyuma y'igihe rero M23 isa n'iyacecetse yongeye kubura imbaraga mu mpera za 2021 itangira kwigarurira uduce twinshi two muri teritwari ya Rutshuru, Nyiragongo na Masisi. Makenga yongeye kugaragara nk'umugaba mukuru w'ingabo z'uyu mutwe ayobora ibikorwa bya gisirikare byatumye FCM23 iba umwe mu mitwe ifite ijambo rikomeye mu burasirazuba bwa Congo. Rero mu ijambo rye Makenga yanenze bikomeye imikorere y'ingabo za FARDC, anashinja ubuyobozi bwa Kinshasa kunanirwa kubaka igisirikare gifite umurongo n'indangagaciro zihamye. Yashishikarije abasirikare bashya gukomeza urugamba, avuga ko rugamije kubohora igihugu no kurinda abanyekongo. Ibi byerekana rero FCE ko igikomeje gushyira imbere imirwano ndetse na politike z'igisirikare mu gihe ibiganiro bya diplomasi byagiye bigaragazwa n'imiryango y'akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'isi muri rusange. Ariko ibyo nta kintu bivuze, kuko uyu General Sultan Makenga yavuze ko bagomba gukomeza kugaba ibitero nubwo ubuzima bwe bwaba buri mu kaga gute. Nubwo ibihuha ku buzima bwa Makenga byari byakajijwe umurego nyuma y'igitero cya Rubaya, kugaragara kwe i Rumangabo byasimangiye ko akomeje kuyobora ingabo za FCM23 mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Congo igikomeje guhindura rero isura mu buryo budasanzwe kw'imirwano. Byatumye witwa General Sultan Makenga avuga ko rwose yarashweho ndetse anarwaye akaguru, rwose akaguru katameze neza, ngo drone yarashe mugenzi we Lieutenant Colonel Uwiringoma, nawe ubuzima bwe bujya mu kaga. Rero FARDC nayo yakoze operation zikomeye zo kwihorera no kugaragaza ko yiteguye gukomeza kugaragaza imbaraga zihambaye kandi imbaraga zibaganisha ku ntsinzi. Nyuma yo kwigarura uduce dutandukanye tw'umurenge, akanya FARDC iracyakomeje imbere nk'uko amakuru adushikaho abyemeza, avuga ko FARDC ikomeje muri operation militaire n'ubundi zo gukomeza kwigarura ibindi bice bitandukanye. Byose turagenda tubigarukaho mu nkuru zacu zikurikira, twibaza tuti ese ni ikihe kigiye gukorwa kugira ngo n'umutekano bize kugenda neza cyane hano ku butaka bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ndaza kwifashisha mugenzi wanjye uri ku rugamba, tubwire mu by'ukuri ese mu by'ukuri iyi ntambara izarangira ite, ese harakorwa iki kugira ngo amahoro umutekano bigaruke. Ibyo byose muragenda mubikurikirana gatanu ku kandi. Icyo ngusaba ni sabone nyaboneka kugira ngo twagure umuryango mugari, ibindi dukomeze kugenda tubana. Ndabashimiye.